megalayapost.news. Kumukurtong ke NPP na kamta ke election syitang samoy na kasilong parliamentary constituency Dr. DRL Nonglan uladang yo mensiem banyak hun hakane ke election na marha jungwan yalap election menta kasngi uladang yo mensiem baki pajba kanong po banda umsning kilawan ay mensiem bat kershan na kabenta man penjob yakane ke election MP syitang samoy kajing yo mensiem Dr. Nonglan kadairu baswa ban sedang kajing yalap election kiladon ki riurang ba bat kilong kmi kibalawan man penyeso syaka NPP ban kershan yo Dr. Nonglan kumukurtong ke NPP Lor kipat ba balawan bat am siam yo Dr. Nonglan kiwai ki he noelam ki NPP bekentup yo sembut menteri ke sarkar uba snya walang dhar u Dr. Celestine Lengdo MLA ka umsning uba daman bait lamari MLA ka umroy constituency ka kongrona khamdej MDC ka nongpo uba Hamlet Doling working president ka state NPP uba Lambor Malngiang uba Clement Maulong president NPP Riboy lambat kiwai ki nong yalam Kulu naga UDP bat ki kulu naga Kongres. Lamar bat ki lakwa palat ban ya pajurti bat ki nong yalam ki jongi bat bandeng sendon ya kata ka lama ka sembol jong ka parti NPP ka badai ka sembol ko. Agane ka por ngan khot katro ka ne bakan nong pta e ka por sar shibun ki kwa ban pen yaso en rei ni la shu je tang katro ka ne ki reurang ba ban ki long kumi ki jongi ki bom la shu ban ap ya ga jing kan long program aki shnong ki thau. Rebat siem ya ka por pendiat ngan sobha ban khot ya ki ne ki reurang ba ban wan shakmat bangin ya pajut ki bangin ya publei don bok don sau ya kandidat jongi bat kumcu ru ya isar sngau lama NPP to ba to chenduk Iba morning. Welcome to megalayapost.news.